Jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Minecraftu, danas ćemo igrati Hunger Games, Evo nas u Hunger Games, još 2 sekunde, to je 2 sata, evo ga, počinje još 58 sekundi, Brawler Kit, Gorgeous. Joj, ne mogu, jeste vidjeli, jesam zove se. Evo nas, Hunger Games, Hunger Games, I win it all. Ja vam da ovog ubijem. Gdje ćete tam bježi gore bolan. Bež. Može stovat ti bolje. A ti je odmah vidio. Čest je odmah dobro. 5 vetova, znači dosta. Odmah oružje, jel? Odmah raja bez bila. Ko to me bije? Ma neko da vidim. Jess. Evo jedna tamo. Sad ću ga ubiti. Gotovo. Šta ima dobro? Ima li kapu bar? To 4. Vidim kako 4. Ovo se već tako. To. Sljedeći protivnik je veoma daleko i da neće do njega zato što je veoma mrsko i to. Vidimo, upa, evo jedan na drvetu. Upa. Evo ga, nije ni početak, ja već sam full opet. Upa, evo jednog. Gdje bežiš? Dobro. Ajmo, vamo, hajmo. Gdje ćeš? Pored rijeke. Ne. Bježi. Bježi. Pa. Prati me. Aj, prati me. Ko ne bi te ja pratio, Jaran, aj ne. Aj, ubi me, pa gdje ćeš ovo preživjeti? Rapan the hub. Ne znam, ljudi, stvarno mi je žao, ne znam, nisam mogao ga ugnati, baš. Hajmo. Ne znam čega, primjer skanica, Seride, Bridges, Minestruck, Team Deadnet, Geminate, Castle Svijega. Ne znam bi li igrao The Bridges, zato što je to veoma dosadna igrica, preživljavanje. Ja, odo igrat. Jo, ajmo ranera. Ajmo jedan ranera odigrat. Dobra igrica, ne znam. Kome se ne sviđa, ne znam šta mu je. Meni se baš sviđa ova igrica Runner.
paintball. Da malo obojimo ovo. Gledajte. I nema. Malo kosta. Koliko još imam? 54, hopa. Da obojim ovo malo. Da obojim ovo malo. You another paintball gun. Joj, ovdje sam ljudi. Igrao sam kad nisam snimao. Ovdje sam prvi pao. O ne! Opet mi se nesreća desila. O, ja sam bot. Oj, botina, nisam ja bot, ja sam botina. Hajmo još jedno odigrat, ali ovo mi je baš, ne, evo nije mi se svidla partija. Evo još koliko je waiting for players. Ova, ajmo se malo mi izvezat, ko što inače radimo. Ništa, go back, tresuta, to može jedan test. Gosta go back, music, ništa, pets, nema ništa znači. Znači more, nema niti a ovo je sve ovo bez. Blasto, znači ako ostaješ odmah si ovi šišmiš, znači svi me prate. Gotovo, ne sluša moje šišmice, znači on je šišmiš. 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 Piš, miš, miš, šiš. Oba, ja sam znači parkour master, znači džaba. Bravo! Hop! Ljub, to svako rad na bosanski način. Oj, znači, bože. Ja pa to zna na početku, se zna odmah. Da ne igra. Oj, sreće. Oj, ja sam znao sam da ću past odmah na početku. Nije ova igra za mene, znači, sine. Ova igra koja ne boj zemlja, ti sine. Da priđeš samo neku igrcu, što se ne igra dugo. Hajmo, evo, Tour Force, je 5 sekundi, joj. Zapa. 0 sekundi, dosta i to. Evo nas. Hajmo što sam rekao, opa. Uzet ću uzet normalni kit, zato što je on najlakši. Gažers, što ne mogu? Što ne mogu? Joj, hajmo onda. Ne na bosanski način, znači ovo nije bosanski način. Ma nema, ne radi ovaj bosanski način. Šta? Op. A ne znam što neće. Hajde, molim te. 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 Evo, kad govorite ljud samo hajde, molim te, ono ti odmah znači. Gledaj, ja došao do vrha, ono odmah sluši, eto. Hajde, molim te. Evo nas, sad će oni dobiti svoje. U prošlom epizodu nisam jednom pobijeli, ne znam šta nam je bila. Svi bili botovi, ko što uvijek jesu.
Gledam, 3 sekunde znači ovo će biti dvorac. Znači dvorac čisti, znači mehanika. Znači evo još 14 sekundi, a Tarik, znači Tarik se napravi. Kako to ide? Ja, ono što sam govorio da će sljedeći video se raditi o premiuma, nisam ih još našao i veoma mi je žao. Volio bi da ih nađem. Šta ćeš, možda desi da ih nađem. Naću ih sigurno. Hajde, što je follow da pogodim. Kaže da, opa, pogodio ga, opa. Mogli smo malo koristiti ovaj moj cheat što imam, ali ne znam, možda me banuju. Zato što admini znaju sve. Ne znam, bi htio malo, ali ko zna, čuj ne. Mi vodimo, možda je sad pravo vrijeme da igram. Ja, možda će sljedeći biti video o onim premiuma, nabavit ću dosta premiuma, potrudit ću se. Ja sam kupio sve premium account, pa šanse ljudi, prije sam ga koristio, uzimao sam i ja, bio sam bot. Nisam ja govorio sam ja volio premium account, sve to i na kraju se i desilo da ga imam svoj. Znači, mehanika. Ma dobro, ja gađam oca što se on pomjeraju da imam ja snajper. Kao što u Counteru i Rokan, znači svi pomni. Ubio sam da samo jednog. Ali opet nije vodi. Opa, evo ubio još. Opa. Video mi je čovjek, znači sa snajper. Znači ima snajper. I moj. Dvojicu sam ubio za jedan. Sa jednim sam dvojicu ubio. Moje, oni. Hajde. O ne. Bot hit. Opa, evo, mi red. Uj, što me. Ako sme ovako ubiti. Ja reko, mi gubimo, šta je ovo? Opa, nije. Lako je oni. On je fair lako. Daj ba tamo da dođe. Ako nas sjed sniknu, on znači John Clomi Vanda. Ja mislim da nas neće stići, ali ko zna. Možda nas istigne, on su čarobni ljudi. On su čarobni ljudi, znači oni znaju i kad će sunce izaći. Znači on to imaju, znači još jednog. Evo još. Šta se mučiš, ja bi ga ubio da nije ona bila. A priđeš i, evo, ja ga ubio zadnjeg, znači majstor. Znači kad ubiješ zadnjeg, znači majstor. Evo, opet smo pobijedili. Možda još jedna odigram, ali ne znam. Možda, hajde, da idem. Ja, ne znam, ovo je sedmicu smo ubili, to je dobro.
Ne znam, hajde.